And we begin with breaking news. Iran says it has closed the Strait of Hormuz to shipping, citing a breach of commitments by the US and ongoing Israeli attacks in Lebanon. Ships had been passing through the strait since earlier this week after the US and Iran signed a memorandum of understanding. Before that, it had been closed during the Iran-US. سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون تنبوك تكونون اي وطر تونيتنان بحقنانيو لومون كم وطروا قداسن وانا ونتحسو تاتزنا لكم مزينا لنا سام مودا نايز مدام سانا كتصنحو بخبرنا قدمكم نايلو مع رستي كم زيت سمعو زلهم لكا كم زيناي هوتيل معزو مشالو اتو كتبل كاللخا كفت زبل مساعدة خادم ما بعل زعوز اوتوماتيك معزو زوش متحرموز دماء اوتوماتيك معزو يقوين زلو بشان ريلاي غاز غفتن زعوزو زعطون زلو تشانري لها إيرانيا تغزازيراتو زلان تبلناسي مقنانا يكونن هجون إيران نتوش متحرموز كم زعطوتو يوم زنقر زلو IRGC زبهالو تهدراو عامنا إيران أمريكا نتزعطوتو قال كتاكب سلازي كالت نتزعطوتو مبزعا كتتكبر سلازي كالت بخالة زراربا إسرائيل أبدبوب ليبانوس برتو عزخونا مدقع تتكاي سلازلا نإسرائيل تتوكبلوا سلازي كالو نتوش متحرموز دما عطينا لنا زبل ملقت تمحلالي فلو إذا زربازي بدحر مقارجة أمريكا العلقت أدفتر اللوميو تقطع دما بإيران زبقسلو زي كونه زيادة بتمر حملتنا إسرائيل ناي نتنياهون زقبر زلو أشك على لابل على تأزازنا أمريكا أشك على لابل علي من رجعتاتن دليتاتن أمريكا زقبر زلو تعقستو منا ودو ميخيت كم زلو يزنقر بزي ملكة كتريا خلقها دونالد ترامب ولا تبيزناتو بكل شنخ نزدي لزي ولا بيرفكت دي لا يكون تكبر زقبو كم مخانو يزارب له بقمت قالوا اتي أمريكا تفطرو زلات أقامات إذا إسرائيل من قصة سراوي إسرائيل تفطرو زلو كواحد قلو ما يتخالن علو. Steve Witkoff and Jared Kushner reportedly will be in Switzerland today for the first round of talks on a potential Iran nuclear agreement. This comes as President Trump says he has to make a deal with Tehran. Max Gordon joins us live from Dubai with all of these details. Max, good morning. Hey, good morning to you. After a delay in these talks, we are getting indications that these negotiations between the United States and Iran could be starting soon. Reportedly, Jared Kushner as well as Steve Witkoff will be in Switzerland today. That's according to reporting from Axios. Pakistan is also sending their interior minister, President Trump, expressing his desire to get these negotiations moving. بحبشا كبتري وزلهم ولو كأمريكا بزح انقفات كتفتر انتفتنت إسرائيل بزح انقفات كتفتر تفتنت لوغنا إسرائيل لوغنا إيران كمر مع لوغنا أمريكا كلتيوم ناب سويسرلاند مزيوم كم زلو يزنقر زلو أتيوم على بساعات زي كلتياتهم كأتو خلو نشتي ملكت كاريكم حاجة كابتي ناي إيران لوغ أب سويسرلاند أب كتما زوريك ورد كله زتري وزلهم يوزي لوغنا إيران بدكتور غاليباف بروفيسور دي دكتور غاليباف زمرح كمد مع دكتور سيد عباس أراتشي منيستر ودايات وصاينا إيران كمد مع عبيت ليكاونتن كيلاتاتن زحزة بزعباني كلر ونزرب كايات سلوزخونه ناب زوري كاتيوم كمزلو يناندر زلنا الزون مرأيا نايتي إسرائيل كتخل فوق حسيبها زنبرد جن زي سلطة أين نبلدلنا مناتو تطوق تبلو نزكة الترارفو بزح فتينا نيرا إسرائيل أي سلطة سلدي سلطة مدرخب زلو مبر قرب أبتمعالتي قدام عربنا كي رغبو وقا كايدا أفشيلاتو نيرا أولموستيلنا نيرنا قدام نخي كايدون كالا إكزيمت قاعت كايدا كم ستري وزلهم كلتا سلست إكزيمت قاعت بمكيات نتزقبر زنبر فتنة تطوق تبلو فتينا أي جبرتن كنا بلاي نخلينا يقداس سلدي سلطهم تي ركب كايد كيلو لو مالتيو جي تي already كلتيوم لوخات ولا ناي أمريكا توم كلتا جارد كوشنرن ستيف ويتكوفن ترايدي كونسي تي جيدي فانسمون ناب إيران أتي كمزلو يزنقر ناب إيران ناب سويسرلاند كم استبقسي زرعي ملغتي تم حلالي فنيرو مخنياتو أبتجتناتو تاو زغبرو برس نيرو. And in those peace talks with Iran, continuing coverage now. Vice President J.D. Vance just left the United States, heading to Switzerland, where he will take part in the discussions. He left Joint Base Andrews just moments ago and spoke to reporters before boarding Air
So ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ጀዲ ቫንስ እውን እቲ ድምፂ ፅቡቅ ኣይኮነን ክንዛረባ ኣብቲሉ እቲ ድሕርቲ ብዙሕ ፈተናታት ናብ ስዊዘርላንድ ተበጊሱ ከም ዘሎን ኣትዩ ከም ዘሎን ምክንያቱ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት እዩ እቲ ዝርርብ ድማ ኣብ ከተማ ስዊዘርላንድ ኣብ ምድራዊ ገነት ዝመስል ቦታ ከም ዝካየድ ገለ ካብቲ ክራኸብሉ ዝብልዎ ዘሎ ቦታ ቅድሚቲ ሕማቅ ኣጀንዳታት ምጅማርና እስከ ንጀምር እዚ here in Bergenstock, where possibly the most consequential meeting for the Middle East is about to take place. This place is owned by the Qatari government and has been previously home to a similar diplomatic meeting during the Ukraine war. I'm about to take you into the media center where it is completely empty. There's very few media personnel who've been able to gain access. That is why this is such prime location for these meetings, because it is secluded and the entry to this place it can be controlled quite effectively. This is the Iran-US 14 points that are going to be coming under discussion. What an extraordinary turn of events here on Saturday as the entire situation was about to fall apart. Then we saw the Pakistani Interior Minister making his way to Tehran, the Qatari Foreign Minister and Prime Minister. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፍሉያት ቦታታትና ይርከብ እዩ ሃገረይ ስለ ዝኾነት ካልእቲ ሃገረይ ስለ ዝኾነት ንስዊዘርላንድ ከጋንና ኣይደልን እየ በዓልኩም ኣትኹም ረእይዎ ኢትስ ቢዩቲፉል ብፍላይ ድማ እቲ ወቅቱ ድማ ኖርማል ግዜ ሳክንዱ ኣብ ግዜ በረድ እውን በረድ ኣለዎ ፅባቐ ክህልዎ ክእል ግን ኣብዚ ግዜ እጂ እቲ ኣግራባት ናይ ስዊዝ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለ ዝመፅእ ሳመር ይጅምር ስለ ዘሎ very very beautiful እዩ ኣብዚ ከምዚ ዋን እንጂ anyway ቁርብ ነቲ ሓንጎሎም ተሐደስዎም እምበር ብከምዚታት ኣበይ ናይ ቦታ ጌርካሎም ሃይ ስቴክ ናይ ውግን ወረ ውግን ካልእን ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ስለ ዝተረኻኸቡ ኩነታት ክቅየር ክእል ዶ ኣይክእልን ካልኣርስቲ ብዙሓት ክኢላታት ግን ዝብልዎ ተራ ኣለዎ እዩ እቲ ኣብ ምስ ኔቸር ኮኔክትድ ጌርካ ዝግበር ነገር ሲ ተራ ኣለዎ እዩ ገለ የብሉ እዮም ውልሲ ማለት ሰባት ስለ ዝኾኑ እቶም ኔጎሽት ትገብሩ እውን ሜቢ ገለ ነገር ክመፅእ ይኽእል ይኸውን ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ብክልቲኦም ወገናት ዳርጋ ክረዳድኡ ዝደልዩ ይመስሉ እዮም ዋላው ካብ ዝፍልልያት ዘለዎም ኣሜሪካን ኢራንን ክረዳድኡ ይኽእሉ እዮም the big problem ኣብዚ ኮይኑ ዘሎ እስራኤል እዩ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ነተንያሁን ከምኡ ድማ ናይ እስራኤል ልኡኻት ዝኾነ ኣሜሪካ ዘለዎ እዮም እቶም ቀንዲ ፀገም እቶም ፖለቲከኛታት በሎ ፓንዲትስ ወይ ካብ ፖለቲካ ጋዜጠኛታት በሎም ፖለቲካዊ ተንትንቲ በሎም ኣናሊስትስ በሎም እሳቶም እዮም እቶም ቀንዲ ፀገም ኮይኖም ዘለዉ ምክንያቱ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ኣቐዲሞም ክኸዱ ስለ ዝደልዩ ፈፂሙ ኣይተዋሕጠሎምን ኣሎ ስለዚ this is going to be a little bit tricky ምክንያቱ ብቀሊሉ ክስገር ዝኽእል ብቀሊሉ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን by the way fox news ንዶናልድ ትራምፕ ክስልበጥዎ እዮም ይብል ነይረ ግን ሜቢ ተመቃቂሎም ህልው እዮም ገሊኦም ግን ክድግፍዎ ኣለኹ ምናም I'm shocked actually Listen, I really want to get this deal done. I need you, no matter how much they provoke you over, is a close friend, not just of the unless the fighting stops in southern Lebanon. That's right. And so you have this situation where Israel is a close friend, not just of the country, but also of President Trump. And President Trump has said, listen, I really want to get this deal done. I need you, no matter how much they provoke you over with Hezbollah, I need you to not engage. But they felt like they needed to engage, and they've done that, and it's really upset the negotiations, and I think also the president. Here's مرة تنكأت زارب زلان إسرائيل كي تغطى قنا غطيعتهم كم زلا خارج سنية انتهت بالدلة إسرائيل مع هذا أمريكا مع مشاركتنا نت ميديا دما تغطى صارتنا تيا قل ملأ جن دونالد ترامب دما بليز مشاركتنا زاديل قنت قد سنة لنا سلزي نزاديل كي تشيق ولا يزي بلهم زلوا كم تم سوم لسلسم زاربوا زلوا كم قنا يكونوا نسوا فلا جيدي فانس straight forward ديزنا قلهم زلوا بس من قد ذكرت لا يكلني زي قداي زي be careful مالت كلتينا نتنا ربح لنا نحنا نتنا ربح نقبر كنت أبانا علم أب حدا كاتو عين دلنينا كنت أبانا نب حدا كاتو دلنا كلا دما مريج على نشبه لنا سلازي كاب حجتي كان استخاخل كم فتن كلا لنا يبلو بقمت قالوا يا ترى بازي أبزو حي سمعنا بقمت قالوا نتنياهو هيو تيزك على السر كقد متنا أمريكا ميترمس مريجا أب أكتوبر دما مريجا على إسرائيل زمرجا زدمان نتنياهو أزيو الثاني نهيوتيو فتسعيرو سلطان راه يكون خسر كسرون غالي ስለዚህ ኣብዚ ኩናት እዚ ገለ ዓወት ክረክብ ክኽእል ኣሎ ዓወት ኣይኮነ ፈፂሞ ተስፋ ናይ ዓወት ድማ የብሉን ስለዚ ነዚ ዲል እዚ ሰይሩ የዕኒዩ ናብ ኩናት ክመልሳ ትኽእልን ኣሜሪካ ከም ዓባ ዓወት ክቆፀር ይኽእል እዩ ስለዚ
he will do everything and everything ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር እዩ ነዚ MOU ኢልካ ነጥብ ወላ ኣብዘን ዝመፃ ዘላ ሱሳ መዓልቲ ንዑ ሰይሩ ናብ ኩናት ክመልሰሉ ዝኽእል ኩሉ ብልሓት ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ክጥቀም ኣንጻር ዝኹሉ ፈተና ተዓዊቶም ናብ ሰላም ክኸድዮም ኢልካ ንኽትግምት ውይ ዓብ ተስፋ ክህልወካ ኣሎ ዓብ ተስፋ ዘለካ ሰብ ክኸውን ኣለካ ምክንያቱ ተፃብኦታትን እቲ መኻልፍን ክትሪኦ ከለኻ man it's not going to be easy ዝቀሊል ነገር ክኸውን ኣይኮነን so እቲ ዲል በብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለዩ ትርጉም እዩ ዝወሃቦ ዘሎ everybody knows perfect ዲል ከም ዘይኮነ እቲ ጉዳይ ግን ካብኡ ዝበለፅ እንታይ ኣማራፂ ኣለና ሓደ ኣብዚ ኮሜዲያን ወላ ንዶናልድ ትራምፕ ወላ ቀንዲ ፀልዎ ዝነበሩ ክሕግዝዎ ጀሚሮም Senators are now kicking up dust. They're not ready to move on. They want to go back in. Okay, so the United States of America and the Islamic Republic of Iran have jointly agreed in good faith to do X. Number one, the United States of America and the Islamic Republic of Iran and their allies in the current war are signing this MOU to declare the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon. Now, this is going to be a sticking point for Israel because Israel is in Lebanon supposedly because there's an existential threat to Israel posed by Hezbollah. And so they're going into Lebanon and they are bombing Lebanon in a pretty brutal way and killing a lot of civilians. And they're unwilling to stop that. They don't want to stop that. Israel's they're not trying to stop that. They go, hey, you got to let us kill someone. That's what Israel's basically saying. They're like, we're going to kill somebody here. I don't care what deal you've written down or what you think's going on. We got to kill. Can you let us kill someone? And we're killing these. You stopped us from killing the people of Gaza. We got to kill somebody. Can we kill them? Can you give us a group of people that we can kill? ንውዓድ ስቂለ ደስማዓኩም ዘለኹ ዘስደምም ዘረባ ስለ ዝኾነ ኮይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ኣስደሚምካ ኣስካሕኪሕካ ትውድእ ኣብታ ቀዳመይቲ ኣንቀጽ ናይቲ MOU ይብል ኣሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንሓዋሩ ኣብ ኩሉ ግንባራት ኣብኡ ድማ ወሲኾም እንኮላይ ኣብ ሌባኖን ዝብል ኣስፊራ ኣላ ተቐዳመይቲ ኣንቀጽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሊባኖስን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበር ከም ዘለዎ ትእዛዝ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕር ነቲ MOU ከተግብሮ ኮይኑ ቁፅሪ ሓደ ነጥቢ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣብ ኩሉ እንኮላይ ኣብ ሊባኖስ እስራኤል ድማ እዚኣ እምብለ ኢላ ኣላ እስራኤል ኣብዘይ ቦታ ኣትያ ኣላ ፀገም ኣለና ሕዝብላ ስለ ደፍርሃና ኢሎም ክወሩ ስለ ዝደልዩ መደይ መሬቶም ክወስዱ ስለ ዝደልዩ ኣብቲ ደቡብ ሊባኖስ ኣትዮም ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ነዛ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣብ ሊባኖስ ዝብል ክቕበልዋ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ምክንያቱ እስራኤል ሕፅር ኣቢሉ በቲ ናይ ኮሜዲ ቋንቋ ገይሩ እዩ ስማዕና ዶናልድ ትራምፕ ንመን ክንቀትል ዳደሊኻና ንኩሉ በዚ ኣብ ቃዛ ኣይትቕተል ትብለና በዚ ኣብ ሊባኖስ ኣይትቕተል ትብለና ንሕና ገለ ንቐትሎ ክህሉ ኣሎ ገለ ግሩፕ ናይ ሰባት ክህሉ ኣሎ ንሕና ንቐትሎ ንመን ክንቀትል ደሊኻና ከይቀተልና እሞ ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ጅማ ናይ ኮሜዲ ዘረባ እንዲሁ ግን ከመይቲ ናይ እስራኤል ፖለቲካ ዘሎ ውግእ ብገለ ክፋል ክፍቀደና ኣለዎ ብዘይ ውግእ ክንነብር ኣይንኽእል ኢና እንታይ ኸይብሉና ኣብ ባዕሎም ቦምባታት ክንገለ ደርብዮም እስራኤል ትውፅእ ኣላ በቲ ሰራዊት ናቶም ክጭፍጭፍ ውዕል በቲ ድማ ኣብ UN ድማ ንሕና ንውፅዕ ዘለና ደንግፁልና ስለምንታይ ሰብ ፀንኣና ስለምንታይ ሰብ ኣንፃርና ይኸይድ ኣሎ ኢሎም ከዓ ድንጋፀ ናይ ዓለም ክረኽቡ ካይደልዩ ክልቲኡ ከይድን እዩ ሰብ ክድንግፀልካ ተኮይንካ ዘደንግፅ ነገር ግበር ሰናይ ነገር ግበር ፅቡቅ ነገር ግበር ፅቡቅ ግና ገበርካ ሕማቅ ተመፂካ ሰብ ኣብ ጎንኻ ደው ክብል ይኽእል ኣብ ዓለም ተራእዩ ተሰሚዑን ብፍላይ ብ26 21 ክፍለ ዘመን ርኢናዮን ክንሰምዖን ኢልና ዘይሓሰብና ግፍዕን ስቃይ እናፈጠረት ዝሃገር እዚኣ ሰብ ክድንግፀላ ሰብ ድማ ብፅቡቅ ከልዕላ ካ ትደሊ that doesn't work እዚ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኮሜድያን ድማ ይብሎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ወላ ፅቡቅ ሓሳብ ሒዙ ይበገስ እስራኤል ብዘይ ውግእ ክነብሩ ስለ ዘይክእሉ ነተንያሁ ድማ ብዘይ ውግእ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ስለ ዘይክእል ገለስ ክረክብ ክኸል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ገለ ሰብሲ ክረክብ ኣለዎ ክቐትል ገለ ነገር ክገብር ክኸል ኣለዎ ሶ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ ውግእ ጠጠው ክብል እዩ ናብ ሰላም ክምለስ እዩ ክትብል ከቢድ እዩ ምክንያቱ ዳርጋ ከጉርዑ እዮም ደልዮም ዘለዉ ሕጂ ቁሩብ ኣንፈት ዝበና መን እዩ እቶም ናይ ኣሜሪካ ኮራኹር ናይ ነተንያሁ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነተንያሁ ፈሪሁ ስለ ዘሎ ምርጫ ስለ ዝመፁ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክሃስዮ ስለ ዝኽእል ውሒጥዋ ኣሎ ግን እቶም ኮራኹር ኣብ ጥቅኡ ዘለዉ ዝብልዎ ዘለዉ ስሙ America, we're here with Dan Hoffman, former CIA station chief. Dan Hoffman, I want to approach the memorandum of understanding in Iran a little differently. Let's do it this way. Number one, ballistic missiles. How dangerous are ballistic missiles if Iran has thousands of them? How dangerous is that? I mean, it's extremely dangerous.
جي مجمريا تري وزلو مارك لافين يزبحال هذا كابتوم دونالد ترامب ملأخيو بقى ملأخيو كبلو قرب تاريخ وزنبره أف تاريخ كم دونالد ترامب بريزنتي نبره نابلا نقوم مشيتن زي مقص نبره إذا MOU كابت فرم خلاص قدام يتسألنا دونالد ترامب كويس ولا مهنياتو دونالد ترامب زمزكنو زنبره باي ذا وين دونالد ترامب تايل وزي أب ستيج قدام أيهوداو بريزيدنت أب أمريكا دونالد ترامب يلو كلاتهم ما تاكعهم نسدما يا شو أيام يلوهم دونالد ترامب ما أقصادو هيزيكم يلو زقول غير لهم كبكا أب إيران كل فتنة سوري كابزن على قصة هيك كلنا يلوك حد مسجمرة كم زاتري وازل لهم كقرع قصة له الدليل عجنتاي لحط له باليستيك ميسايلنا إيران سي كنا من تحت جنيا يبلو له أجيب زعباني كولر دي بيت قريفهم سي يعني كولر كسل ده سلتن قريفهم نسوم تاي جميرة بالو ولا باليستيك ميسايل دروناتنا إيرانون كل اللي وين دول زلوا بحال زراربا دوبل اللي كبل أسألك ميسايلات ناتومن درونات ناتوم مسألة يوم نا عالم حق زي قدسهم نتصبح يتوقف جمري لهم كاي لايك أنا هذا نجرامس كبأسا كايدا لجن كل نبرة كابة ترخا قال ملا أوردو يلوشعو نسو بترون قال مليون حيزومتك هرمكا إسرائيل إكزاكت الخمية مزفتن كوميد سرحوا ناتب ولا كمز تواسو كوميدي جوكي مثلا كم تقول له كما يمزولو زلو نساتهم كل سوفسكيت أسوار كعدكم نيران جن زلو أسوار كتركب يمزلي وازلو شعو مسارك كاوقخ قبريا فلوتي زي ميت خاميت فلوتي سلام زبهز ليكم سلام ربحي بلو نعم سلام دحر قينهم تانيشتي هاجرهم ساتم دما تانيشتي هاجراي دليوالي تعبي دليوالو تعبيان تدلي خادم ما بوقي خاط تعبيات تغلب بناس سعوديان عبز زلو مريت صدرون عهم تبلو يلا ولا جوردان يكون سوريا يكون عز مريت صدرو دبلو يلا بحيل تراي كوز دوزغول فز بحيل نوسات نتوم صلات خاط تداخم نسخه قلنا حيل كاتخيد بحيل دما توسد بحمز بلي تحقومنا بالكادما تقصل مالتي dangerous is that? I mean, it's extremely dangerous for the region, for the Gulf states, for Israel. We know that because Iran has launched those missiles. And I just would start the conversation, Mark, by the fact that it's the Iranian regime, these hardline IRGC security officials who are in charge of this country. And it's their intent and their will to use those missiles. That's the challenge we face. If those missiles were in the hands of Norway or Sweden, I wouldn't worry too much. But General Vahidi has assumed power in Iran. I think he's the one who exercises really command and control over Iran's security and their foreign policy in the region and beyond. And that's, I think, what we have to be concerned about. And we didn't know, but we learned that they can reach Europe. The additional challenge we face. Europe. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣስተውዒልካ እንተሪኢኻ እዮም እቲ ሚሳይላት ኢራን ሒዛቶ ዘላ ሓደገኛ እዩ እቲ IRGC ዝበሃል ወታደራዊ ቅልፅም ድማ ዓይነት ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ስለዚ እዛ ፅዋራት እዚ ኣዝዩ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ንሃገራት ኸልጅ ይኹን ንእስራኤል ይኹን ንካልእ ንኩላቶም ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብስቴጅ ምስ ሓተትዎ ያ ኩለን ሃገራት ሚሳይል ኣለዎን ኢራን ድማ ክህልዋ ኣለዎ ስለዚ ጥራይኩም ትረፉ ክብሎም ኣይክእልን ኢሉ ኮመን ሰንስ እዩ መጀመርያ ሕፍረት ስለ ዘይብሎም ባድላ ገይሮም ከም ትሪእዎም ዘለዎም ኖርማል ጥዑያ ሰባት እዮም ዝመስሉ ኢራን እኮ ይኮነት መፅያ ትድበኩም ዘላ ንስኻትኩም ከማ ብዓዳ ከይድኩም ወራራ ከይድኩም ዘለዎም ኤቭሪ ታይም ክዛረቡ ከለዉ ተቀዳማይ ትነጥብቅ ክትበሃል ዘለዋ እንታይ እያ መንዲ ወራር ጀሚሩ መንዲ ውግእ ጀሚሩ ዘሎ ኣሽሓት ኪሎ ሜትር ከይዱ ዝድብድብ ዘሎ መንዲ ኢራን እኮ ይኮነት ኢራን ሚሳይል ይሃልዋ ታንኪ ይሃልዋ ድሮን ይሃልዋ ኣብ ዓዳ እያ ዘላ ክትወረኩም ኢላ ይመፅት ወላ እቲ ሕዝብላ ዝበሃል እውን ኣብ ዓዲ እዩ ዘሎ ኣብታ ሕዝብላ ዝበሃል እቲ ሊባኖሳዊ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ንልኡላውነቱ ዝቃለ ዘሎ እዩ ከምዚ ግብረ ሽበራ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ገለና በሉ ብዓለም ዘውፅዎ ሽም እዩ ሕዝብላ ንቃልሱ ንመሬቱ ንርስዩ ዝቃለ ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ሕማቕ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሶም ብላዕሊ ድማ ናይ ሞራል ፃጥቃን ክኾኑ ዝፍትኑ ንሳቶም እንታይ ክብል ኢልካ ዝፍትን ዘሎ እዚ ሚሳይላት እዚ ድማ ናብ ኣሜሪካ ክበፅሕ ክእል ሓደ መዓልቲ ንኣሜሪካ እውን ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ክብል ኢሉ እዩ እዚ ሓባብል ዝፍትን ዘሎ እንታይ እዩ እቲ MOU ብዛዕባ እተን ሚሳይላት ዝኾነ ይኹን የለን ኣብቲ ዝርርብ ጅባኣ ገይሩ እውን ከጥቃዕ ይድፍትን ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ ነገር ንምፍራስ they will do everything ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ንኣሜሪካ ዘርብሕ እዩ ንእስራኤል ግን ዘርባሕ ኣይኮነን ስለዚ ሳቶም ኣሜሪካውያን እናባሃልትዮም ግን ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ኣይኮነን ቀዳምነት ናቶም ናይ እስራኤል ረብሓ ቀዳምነት ናቶም and this is what we are witnessing ክልተ ፖለቲካ ተፈጢሩላ ኣሜሪካ ብሎ ኣሜሪካ ፈርስ ዝብሉን እስራኤል ፈርስ ዝብሉን እዮም ዝበኣስ ዘሎ ያ ተባሲ ኢራን እንታይ ገይራቶ
ኢራን ኣብ ድሕሪ ዝኩሉ ነቶም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ነቶም ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኣሜሪካ ፈርስት ዝብሉ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዘለዎምን ናይ እስራኤል ረብሓ ቀዲሞም ዝኸዱን ንሓድሕዶም ከም ዝበኣስ ገይራቶም እዚኣ ድማ ተፈዳዳሕ ኮይና ኣላ ሕጂ እቲ ንእስራኤል ኣቀዲሙ ዝሰርሕ ካብ ጉድጓዱ ወፂኡ ክብል ጀሚሩ ኣሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዝገድሶ ግን ሄይ it's a good thing ጽቡቅ እዚ ዋላ እኳ ፐርፌክትሊ እንተደይኮነ እቲ ንደልዮ እዚ ዲል እዚ ጽቡቅ መሳርሒ እዩ እስራኤል ድማ ክትግታእ ኣለዋ ኣሜሪካ ነተንያሁ ክግታእ ክኽእል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ግደፍተ ኢልዎ ክሰምዕ ክኽእል ኣሎ ማለት ስኢልካ 10 ግዜ ዓጀውጀው የለት ዝብሉ እናበፅሑ ይኸዱ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ በዚያ መንገዲ እዚኣ ደገፍ እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ እዚያ ደገፍ እዚኣ ድማ ኣመና ትገድሶ ደገፍ እያ ቢካዝ በይኑ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን በይኑ ክወፅኦ ዝኽእል ጉድጓድ ኣይኮነን እዚ ናይ እስራኤል ጭዋዳ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ገለ ይብሉ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ካርታት ኣለዎ እዩ እስራኤል ነተንያሁ ክፃወተሉ ከም ዝኽእል ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ it's going to be very very tricky እስከ ብኻልእ ሸነኽካ ክንሪኦ በቲ ናይ ኣሜሪካ ሸነኽካ ክንሪኦ በቲ ናይ ኣሜሪካውያን ኢንተረስት ዝርዩ ድማ ከመይ ይርይዎ ኣለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ እቶም ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ዘለዎም ንኣሜሪካ የርባሓዶ እዚ ጉዳይ የርባሓኒ ዝብል እውን ናቶም ፐርስፔክቲቭ እውን ክንርኢ ክንክእል ኣለና ብኩሉ መንገዲ ክሪኦ ስለ ዘለኹ let's listen to this one Conversation now with me is Trina Parsi, author of the book Losing an Enemy and co-founder and executive VP of the Quincy Institute for Responsible Statecraft. Let's begin here. From your perspective, is Iran ready for talks to begin this weekend, or are we seeing more delaying strategies here? I do think the Iranians are ready for talks, but I think from their standpoint, Lebanon is non-negotiable. They're not going to accept that a memorandum continues and that the ceasefire ends up becoming a similar ceasefire to these Swiss cheese ceasefires that Israel has been bound to by the U.S. in other places, such as in Gaza, in which the Israelis continue to do exactly what they want. So they're putting some pressure against that at this point. I don't think they have completely closed the strait. I think your reporting is correct, but they are waving that weapon right before the next round of talks to signal essentially that they are dead serious about the fact that Israel needs to stop its attacks and eventually ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ዘላ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢራን ሬዲ ድዮም ንክዘራረቡ ብዝርርብ ነዚ ሽግር እዚ ንክፈትሕዎስ ድልውነት ኣለዎም ዶ እያ ትሕቱ እታ መልሲ ድማ እወ ኢራን ድልውነት ከም ዘለዎም ምልክት የርእዩ ኣለዉ ነቲ ጉዳይቲ ኣብ ጣውላ ክፈትሕዎ ድሌት ከም ዘለዎም የርእዩ ኣለዉ ይግዳስ ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ድማ ኣካል ናይቲ ዝርርብን ቀንዲ ኣካል ናይቲ ዝርርብን እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ኢራናውያን ዝኩሉ ሽግር ወሪድዎም ከሎ ብጉዳይ ናይ ሊባኖስ በሽቀማት መንግስቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎሲ ብዛዕባ ናይ ተዛረቡ እናበለ እናኸሰሶም ከሎ ዝገብሩ ዘለዉ እንተሪኢልካ ሓደ ሕዝብላን እቲ ህዝቢ ሸዓን ኣካል ናቶም እዩ ብጀካ ኢራን ክቃለሰሎም ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ነቶም ህዝቢ ናቶም ተኸታሊ እምነት ሸዓ ዝኾነ ፍርቂ ናይቲ ሊባኖስ ዝኾነ ህዝቢ እቲ ሕዝብላ ድማ ኣካል ናቱ ዝኾነ ንዓታቶም በይኖም ክገድፍዎም ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ብዘይ ኢራን ከጥሕኖም ዝኽእል የለን ሓደ እዚ እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ዝበለፀ መሳርሒ ንእስራኤል ናብ ኢራን መጥቃዕትን ከይገብር ክትክልክሎ እትኮይንካ ንኢራን ስሕራ ይከልክልያ ትኽእል ኣብ ሊባኖስ እጦ ከተብሎ ትኽእል ዲ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ሓደ ከም ዘረባ ክዛረባ ይትኽእል ኒኻ እዚ ናይ ሊባኖስ ጉዳይ ንኢራን ቀዳማይ ከምዚ ቀዳማይ ድፋዕ ኣብቲ ቀዳማይ ድፋዕ ዝኾነ ስጉምቲ ክወርድ የብሉን ኣብቲ ቀዳማይ ድፋዕ እውን ሰብ እያ ተጥሕን ዘላ ኣብ ሊባኖስ ህዝቢ እያ ተጥሕን ዘላ በዚ ነዚ ምቁራፅ ተኽሲ ብምግባር ክንደይ ሲቪል እያ ተጥሕን ዘላ ኢራን ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ፅፅው ተቢሎሞ ናብ ኢራን እውን ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ከምዚ ፅምዶ ክጅምር ከሎ እንታይ ይብሉ ነይሮም ተጋሩ ነቲ ዓውደ ኩናት ንትግራይ ክገብርዎ ስለ ዘለዩ እምበር ሰላም ደልዮም ኣይኮኑን ይብሉ እንታይ ማለት እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደጋ ካባኻ ክትርሕቆ ክትክእል ኣለካ ንትግራይ ዲኻ ወላ ንጎንደር ጌታቸው ረዳ ድማ ብቀዳይ ክዛረብ ከሎ ሻዕቢያ እኮ ሕጂ ነቲ ኩናት ካብ ትግራይ እውን እኮ ንጎንደር ገፆም እዮም ክደፍእዎ ጀሚሮም ዘለዉ ኢሉ ኦፍኮርስ ነቲ ኩናት ካብ ነፍስኻ ተጋሩ እውን ካብ ነፍሶም የርሕቕዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር እንታይ ዘርእየካ ብልሕናይ ኩናት ኩናት ክመፀካ እንድሕር ኮይኑ ካባኻ ከም ዝርሕቕ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ኣብ ርሑቕ ከሎ ክትኣልዮ ክትፈትሖ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ ኣሜሪካን እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ጥጦ ከተብላ ትኽእላ ናብ ኢራን ክትሓስበ እውን ኣይትኽእል እያ ስለዚ በዚ መልክዕ ሲሪየስ ወሲዶ እሞ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ናይ ምኽፋት ምልክት ናይ ምዕፃቕ ምልክት ገይሮሞ ዘለዉ መጠንቀቕታ እዩ ሲሪየስ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ነዚ ሸለል ክትብሎ ጀሚርካ ዶናልድ ትራምፕ ስኢልና ክንሪአካ ኣይኮናን ዝብል መልእኽቲ ክኸውን ስለዚ በዚ መንገዲ ንነተንያሁ ክትቋፀሮ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ድማ ጠጠው ከተብሎ እንተደይኪልካ
ሸለሊና ክንሓልፈካ ኣይኮናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ይብል ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ኣካል ናይቲ መብፃዕና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዩ። ቁፅሪ ሓደ ክሎዝ ናይቲ ኤምኦዩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንሓዋሩ ኣብ ኩሉ ግንባራት እንኮላይ ኣብ ሊባኖስ ማለት እዩ። ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ መብፃዓ ክሕሉ ተኮይኑ ንእስራኤል ጠጠው ከብሎም ክኽእል ኣለዎ። እንዚ ከዓ ንእስራኤልን ንኣሜሪካን ናብ ሓድሕዶም ናብ ኩናት እትይዎም ኣሎ። ደገፍቲ ናይ እስራኤልን ደገፍቲ ናይ ኣሜሪካን እውን ንሓድሕዶም ኣብ ኩናት እትያቶም ኣላ ኢራን። በዚ ነጥቢ ድማ ኢራን እቲ ዝበልሐ ርእሲ ዘለዎም ኮይኖም ተረኺቦም ኣሎ። ር ቨሪ ኢንቴሊጀንት ቨሪ ስማርት። እዚ ነገር እዚ ኣብ ክትግምቶ ከማን ከቢድ ይግደፍ ከምዚ ደረጃ ክበፅሕ by the end of the MOU 60-day period, completely leave Lebanese territory rather than this invasion that is currently still taking place. And Iran is basically telling the U.S. to get Israel under control, or at least to stop this continued conflict with Lebanon. I guess despite another ceasefire in place, Israel and Hezbollah, of course, have kept fighting, though. My question to you is, are we seeing the limits of the United States' influence on Israel? I think we're actually seeing the beginning of leverage finally starting to be applied to Israel. We did not see this at all under the Biden administration. We did not see it, much of it, during the first year of Trump. But now when he has something valuable to achieve through this deal, in which, in his view, this can transform the entire relationship between the U.S. and Iran after 47 years of enmity, and by that transform the entire Middle East as a whole. Now when he has that in sight, now he is incentivized to put some real pressure on the Israelis in order to stop their sabotage of this deal. Prior to that, I don't think he had the incentive structure to be as stark as it is right now. And I think we have seen that what the administration is doing now is beginning to be what I would think is the contours of a de-specialization of the U.S.-Israeli relationship, meaning that it is a very important relationship, but it is downgraded to being at the same level as the U.S. has with France, for instance. Well, even that would be tremendously different than what we've seen. Oh boy, this is a very, very important information. እንታይ ዝብል ዘሎ መስለኩም እዚኣ ገዳስ ዘረባ ተዛሪቡ እጂ ኢራን እንታይ ጌራ ከም ዘላ ተረዲና ኣሎ። ንእስራኤል ኣሜሪካ ሰጥ ከተብላ ከም ዘለዋ እያ ከም ኣገዳስ ቅድሚ ኩነት ጌራ ኣቅሪባቶ ዘላ ኢሉ ትፀገም ኣሜሪካ ንእስራኤል ጠጠው ከተብላ ትኽእል ዶ እዩ? ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ጠጠው ከብሎም ይኽእል ዶ እዩ ትሕቶ ኢልዎ? ወል ንመጀመርያ ኣብ ታሪክ ነዊሕ ዓመታት ዘይረኣናዮ ኣብ ዘበን ባይደን ዘይረኣናዮ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እውን ዘይረኣናዮ ንመጀመርያ ኣሜሪካ ዘለዋ ካርድታት ክትጥቀም ከም ትፍትን ዘላ ንርኢ ኣለና ኢሉ። እዚ ድማ እዚ ዲል እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንሱ ይኹን ምክትል ፕሬዚደንቱ ክልቲኦም ይቃለሱሉ ኣለዉ። ንእስራኤል ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ። እዚ ማለት ድማ ብዙሕ ካርዲ ዘለዎ ብዙሕ ነገር ክጥቀሙ ክልዮም ክጥቀሙሉ ይኽእሉ ዶ ድልውነት ኣለዎም ዶ ይትሕቶ ዳ እምበር ብዙሕ ካርታት ኣለዎም ንእስራኤል ሰጥ ከብሉላ ዝኽእሉ ኢሉ። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንመጀመርያ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ካብ ኣሜሪካ ክመፅኦም ስለዝጀመረ ክዓብዱ ደልዮም ኣሎ። ክዓብዱ እዮም ደልዮም ደለዉ። ከመይ ገይሩ ትሬተር 300 ሚልዮን ዝሃበቶ ዝበልናኩም ሜርያም ኤንደልሰን ኣብ ናታ መጋዚን እንታይ ኢሎም ነይሮም? ከዳዕ ጠላም ከማኻ ጠላም ኣይረኣናን ዝዓበየ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ዝግባእካ ዝተዋረድካ ፕሬዚደንት ክንገብረካ ኢና ዝመስል ምፍርራሕ እዩ ተገይሩ ዘሎ። ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ 16 ነጥበ መቐይሮ ክትከውን ትኽእል እያ። እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዝኾነ ይኹን ብፍላይ ኣብ ኤክስ ዝመላለሱ ተኮይንኩም ዝኾነ ይኹን ቪድዮ ተሰሪሑ ንእስራኤል ዘዳኸም ድሕሪ ኮይኑ ወይ እውን እስራኤል ዝቃወምቲ ኮይኑ መዓት ፅቡቅ ኮሜንቲ እዩ ዘሎ። ሓደ እስራኤላዊ ብፅቡቅ ዘረባ በልሕ ዘረባ ገይሩ ግብረ መልሲ ክህብ ንዶናልድ ትራምፕ ዲገለመለ ስለምንታይ ንምስ እስራኤል ክሰርሕ ከም ዘሎ ዝገልፅ ተኮይኑ ኣብቲ ኮሜንት ከይድካ ፀርፊ ኪጥፋእ ሓሳዊ ለኽባጣት ንስኻትኩም ቁርዲ ዲኹም ትገብርዎ የብልኩምን ካባኻትኩም ክንፍትት ጥራይ ዘለና ንሃገርና ደም ተኽፍልዋ ዘለኹም ገንዘባን ሃብታን ተጥፍኡ ዘለኹም ንስኹም እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብልኩምን ረሓቁልና ዝብል ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ኣብቲ ኮሜንት። እቶም ኮሜንት ዝፅሕፉ ዘለዉ ድማ ቦትስ ኣይኮኑ እቲ ንእስራኤል ዝድግፍ መልእኽትታት ትሪኦ ቦትስ እዮም ዝብልዎም ከም ሳክት ኣለዉ ብማሽን ንኣብነት እስራኤል ዝድግፍ ብዙሕ መልእኽትታት ክገብሩ ወይ ዝቃወሙ ዝፀርፉኻ ገለ ይሰድዮ እስራኤሊ ቦትስ ዝበሃሉ ዋላ ካልኦት እንከም ኣለዎም እዩ እቶም ዓበይቲ ሃገራት። እቲ ንእስራኤል ዝቃወም ግን ቦትስ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣይናይ ሃገር እዩ ኣንፃር እስራኤል ቦትስ ገይሩ ኣብ ቻት ክሰድድ ዝኽእል። That's going to be very tricky because Israel have a very, very strong control of social media. ስለዚ ኣንፃራ ማኒፕሌት ክገብር ኣይከኣልን። እስራኤል ከም ድሌታ ማኒፕሌት ክትገብር ትኽእል እያ፣ ኣንፃራ ግን ኣይከኣልን። እዚ ትፍልሊ ድማ ኢልና ኣብ ሚድያ ኣሜሪካ ከማን ክንዲ ቁፅፅር የብላን።
ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ካብ ዝሰርሕ ናይ እስራኤል ረብሓ ዝሰርሑ ይበዝሕ ናይ ኣሜሪካ ክትብለው ናሸጋሪ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ እምበር ናይ እስራኤላውያን እዩ ሓደ ዳን ብለዚር እንዲ ገለ ዝበሃል ሓደ ኣሜሪካዊ ሕጂ ናይ ፖለቲካ ዝወዳደር ዘሎ ሓደ 2-3 ፔጅ ዝነውሓቱ ሰዲድ ነይሩ እስራኤላውያን ዝቋፅሮ ሚድያ ኢሉ ብሙሉ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ንጥቀመሉ ዘለና ሚድያታት ዳርጋ ዝበዝሐ እስራኤል እያ ዝቋፅሮ ናይ ሆሊውድ ፊልምታት በሎ ዳይሬክተራት በሎ ፕሮዲሰራት በሎም ዓበይቲ ኣክተራት በሎ መፅሄታት በሎ ቲንክ ታንክስ በሎ ዩቱብ በሎ ሶሻል ሚድያ በሎ ኤቭሪቲንግ ኣብ ትሕቲኦም እዩ ዘሎ ስለዚ ኣንጻር እስራኤል ንክትዛረብ ከቢድ እዩ እስራኤል ግን ነቲ ሚድያ ከም ድሌቶም ንጥቕሞም ክገብሮ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ እስራኤል ዝና ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘይተዓደነ ስራሕ እናገበሩ እዮም ኣብዚ ኣብፅሖሞ ዘሎ እምበር ካብ ዝኸፈ ውርደት መወረዶም እቲ ዝኸፈ ውርደት በፅሒዎም መሃለዎ በቲ ዘሎ ተፀላእነት ናቶም ግን ነቲ ሚድያ ስለ ዝቋፅሮ ነቲ ፅልእናቶም ገንፊሉ ከምዘይወፅእ ናይ ሰብ ፅልኢ ገንፊሉ ኣንጻር እስራኤል ዓብ ነገር ንኸይግበር እናዓበሱ እናዓፀው እናሸፈኑ ኣንቲሰሜቲክ ዶ ገሎ ዶ እናበሉ ክሳብ ሕጂ ፅኒሖም ኣለዉ ናይ ሚድያ ቁፅጥር ስለ ዘለዎ እምበር እቲ ዘሎ ኣብ ቃዛ ዝገበርዎ ዝፈጠሮ ሕርቃንን ቅርሕንትን ካልእ ኣርስቲ እዩ ሰብሲ ብሓንጎሉ ተዛሪብካ ገለ ግብረ ሽበራ ገለ ኢልካ ክትእምነ ይትኽእል ኒኻ ከተማ ምሉእ ናብ ሑፃ ቀይርካ እናረኣየካ ከሎ 80,000 ዝኾን ሰብ ቀቲልካ እናሰምዐ ከሎን ኩሉ ነገር እናረኣየ ከሎን ተወሪዱ ዘሎ ዕንወት ታሪኻ 80,000 ውሕድ ኢኻ ትብል በዛ ከምዚ ኩነታት እስራኤል ዝገበረት ተበለት ዝበለት ተበለት ዝኣምና ሲና ኣላ ሓቂ ድማ ንሱ እዩ መወዳእታ ብዙሕ ነገር ክትገብር ኢኻ ሕማቕ ነገርካ ውዒሉ ሓዲሩ ኣምላኽ ናይ ኢድካ ከም ዝበካ conflict with Lebanon. I guess despite another ceasefire in place, Israel and Hezbollah, of course, have kept fighting, though. But my question to you is, are we seeing the limits of the United States' influence on Israel? Okay. እዚ እቲ ካብቲ ዝረኣነ እዩ ካልኣይ እንታይ ከሪአኩም እየ እቲ ፀለውቲ ዝብልዎ ዘለዉ ብተፈላለየ መንገዲ መጀመርያ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ፀኒሐ መስለኩም ሓደ ኣባል ናይቲ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ እስክስምዖ ኣብዚ Where we're at today, Sachs. Well, I think this deal is a tremendous achievement for the president. I think that it was very difficult to get. I think the Iranians are not easy to negotiate with. You'd think. Let's review this deal. Number one, it reopens the Strait of Hormuz. That means all the oil will flow and all the other vital materials that are necessary for the global economy. So that's number one. Number two, we have a commitment from them not to pursue a nuclear program and to collect all the nuclear materials. Number three, there's a ceasefire of the war on all the different fronts. Four, this will not cost us a dime. There is a reconstruction fund, but we're not paying for it. I don't see why that's a problem for us. Who's paying for it? I guess it's something that the Iranians will do in combination with the Gulf states, but it's not, the U.S. is not on the hook for that money. We're not paying a dime. And then lastly, this could lead to a rapprochement with Iran, which I think could be a good thing because I don't think we need to be at war with that country forever. And look, what is the alternative to this deal? I'm seeing a lot of people, it's easy to take pot shots and criticize the deal, but what is the alternative to this? I'm hearing neocons who basically want us to put ground troops in and try and effectuate a regime change in Iran. This is what I'm hearing. I heard John Podhoretz say this. I'm hearing other neocons say this. I mean, እዚኦም ግሩፕ እዮም ዓበይቲ ኢንቨስተራት እዮም ከም ግሩፕ እዮም ዝሰርሑ ንዶናልድ ትራምፕ እውን ኣብቲ መጀመርያ ኣብዚ ግሩፕ ኣምፂኦምሉ ዝዛረብ ፀንሐ ድማ ዴቪድ ሳክሲ ዝበሃል ናይ ክሪፕቶሳር ናይ ኤኣይ ኣማኻሪ ናይቲ ፕሬዚደንት እዩ ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣብቲ ምርጫ ናቱ ዝሓገዘ እዩ ቢልዮነር ብምሎም ቢልዮነራት እዮም መስለኒ ወይ ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ዓበይቲ ቢዝነስ ፒፕል እዮም ሰሙናዊ ፖድካስት ኣለዎም ካብ እያ እዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኦም እዩ ፅቡቅ ኢሉ ኦኬ ምስ ኢራናውያን ምስምማዕ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግን እዚ ዲል እዚ ፅቡቅ ኢሉ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት እዩ ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ክኣቱ እዩ ስለዚ ዘይተደልየ ቅልውላው ኣብቲ ቁጠባ ክመፅእ ዝኽእል ክድሕን ይኽእል እዩ ካልእ እቲ ኩናት ኩሉ ተገይሩ እዩ ኢራን ድማ ኒኩለር ከተማ ዓብል ከምዘይኮነትን ነቲ ሃይሊ ኤንሪችድ ዩራኒየም እውን ክትዘራረብ ምዃና ነጊራ ኣላ ኢሉ ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ንደልዮ ዝነበርና ጌርና ኢና ወታደራዊ ዕላማታት ናቶም ሃሪብና ኢና ብዙሕ ኣዳኺምና ኢና ስለዚ ቱ ሰም ኤክስተንት እውን ወታደራዊ ዓቕምና ኢራን እውን ኣዳኺምና ኢና ይብል ካብኡ ቀፂሉ እቲ ካሕሳ ዝወሃብ ዝበሃል 300 ቢልዮን እውን ካብ ጅባ ኣሜሪካ ይኮነን ዝኽፈል ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘለዎ ሃገራት ኸሊጅን ገለን ይኽፈል ስለዚ ብቐጥታ ንኣሜሪካ ዝኸብድ ነገር እውን ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ርኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዲል እዩ ገይሩ ዘሎ ነዚ ዲል እዚ ንከነተግብሮ ድማ ክንሕግዞ ይግባእ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ግን ይብል ሓንቲ ፅብቕቲ ዘረባ ዘላቶ ኣለዉ ነዚ ስምምዕ እዚ ዘይደልይዎ ዘሎ ብኩናት ክፍታሕ ዝደልይዎ ዘሎ ናብ ኩናት ክእቶ ከም ብሓድሽ ዝደልዩ ዘሎ ኣማራፂ ዘይብሎም ናብ ኩናት ክመልሱና ጥራይ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ እዚኣቶም ድማ ክንሰምዖም የብልና ንብል ኣለዉ ከመይ ገይሩ ኸይነቕፎም into Iran, which is basically a mountain fortress,
I've heard estimates it would take over 1 million troops, and even then it might not be successful. We sent 500,000 to Iraq, and Iran is 3 times bigger as a country, and it's a mountain fortress. So that would be a suicide mission. That would be insane. Nobody wants that. I'm not sending my kids to fight that war. You don't want to send your kids to fight that war. If John Podhoretz and the neocons want to do it, let them send their kids and their family. If Reza Pahlavi wants to go to Beverly Hills and muster an army from his legion of supporters, let him try. يا تزرب هذا هاي زبل زلو إيران نهاية تفترة دفاع كوين استسرح هاجري نيرا رئيس فرق مليون سراويت هدلينا نتابع راس قبرنا هنصرح إيران لما سلسة أسفنا عراقيا أبيت ناتا كاب عراق دما طبقوا زخبت تفترة هوي قوبتات قالن زلو الدفاع زغون هاجري لذي 1 مليون 3 مليون متحضرات كدليناي منيو 1 مليون أنا دك أكسد دايدلني له صحاتكم ونرقص أني هذا كونك صديت دلينيو توم نزي كوينات الزين دونالد ترامب زنقفو زلو كقبروان تدليهم دقهم ناب جنبار سليفهم نسهم أب جنبار تسليفهم كيدهم يواجهوه شعو يفتحوه أنا كل جزء بوجن زي جهار كم زي يكملوا زدلي حتى رابيك كل جزء زي قالي بحيلنا خنقبرو حيل لنا ولا نبنا بيرتراو أنت كمان لا تفلت تقينكم أنا يوز حيل يدلنا أنا بعلنا هنا خنقبرو قالوا زبلوا إن شاء الله تريوا مبزي بغنت منا هنا خنكر خلا مزقوني يقولنا يوز حيل يدلنا أنا قالوا زبلوا له أوكي كبت بندر خنكا كيت كابريو تمام جنبار زلو ما بريد ليو هذا سبع مرات زدل زلو تمام جنبار زلو عرفت تخرج بس لزدلي أب جنبار زترق مسلو زقوني كون نوزلو وده هاجر كوين وامي جن ما بريد ليو عرفتي دليو بس درون خوني دليو says why don't you think from that side هو حد وارديا غيركا هيوتو تطوابيل نهاجر زحل زلو غيركا كلام مرات ايدلني بخمس ترعين عندلو كتبلسي how convenient قلنا قرب زي أبزسي تلقى زدلي دقبت مني أمنه ويقلبل of course زعم متى ما زبالي لنا بعالم قلنا صغار زدلي بتقرأت تقبر سراويت كا كندي أو جنبارات كف زبل نعطاتهم زحلو سراويت تقبر أو كتما خوين تلنتين مالتيو كل تي نجارات trade offs بحالنا عبنت هجرات عرب أمريكا وين قال كتوا خلوا نا أمريكا نجاريت أفهم يعيبلني يعني قل بعلمك خجبرو يقولوا زي تحتو بعلمك جبروا عام مثل زي بلا جنزب كاسلو زلو جنزب كفيلو لك كم زي وارديا بجزاها تجبر كلها سب سلمتي وارديا يجبر ديهم لو بتو وارديا خط المكاي خدو يسبي كت المكاي غلي بديت المكاجن بموز غيركا غلغله كتو من اخذ كلالك لتمام مسرح تبو سلمتي وارديا تجبر بعل خانه بس خزي تحلو تبلو كحلو غلي بعلي قل انا هاك زنا قاعد لي لك بزي محلاك كطفاي دلنا جنزب على انت غبرت جنزب تاين مالتيو كل جزء صقاتات لك أماراتيتات دمكتر لك حزبخا أموداتا إيرترا نزعج زلاتو بدو صغيرة سراويتنا بجنبارات كأرق عندلنا أنا عندلني بذا نفسي that's why مستم أقد استهجرات مشاركتنا استراتيجيكاوي الأمانات ومننا حدا زقونه بعلنا دم خنقوا عصرهم ونخل صعيد كعجريف قال لهم تفي كادي كونس كتقوا عصرهم تخلقن مشاركتها درعك خونو خاص خلو زريات خونو خاص خلو أقداسيو بين خاين برني بريزنت سياس بين خاين برني بلي جن أبزانا بيزات خون كل خايد قفاني قربي زبلني بيزس نايكالو تقرأ سايد قفني زبل انترفيو أو قبس غيرنيرو ونهاتو فاشن يقين زولوز بيز غيركا تازربا كوابقات تا مس مشاركتها صرح يبل كادي كونس كم زنا جبتن مالت إلي يلو أبحد حجر شدش شوعات حجرات بيز كجبرو that's not normal إذا normal يكون جن مس حدا استراتيجيكاوي مشاركتنا كا بحد قينكا نحدا قداس استراتيجيكاوي الهما بحد كسرح نبوريو إيرترا مستقراي صمدو تجبرو زلا سلام تايديو إيرترا السودان تسرحو زلا سلام تايديو it's the same thing ስለዚህ ንአዲስ አበባ ህጣት ተኸለ ካብ ተስኣን ሓደ ምስተጋሩ ብሓደ ኮይንካ ዝገበርካ ስለምንታይ ድዩ ሓይሊ ስለ ዘለየካ ብሓደ ተኮይንካ ስለ ካብቲ ዘለካ ክሳራታትካ ውሕድ ዓወታትካ ድማ ይዓቢ ስለ ዝኾነ መሻርክቲ ምህላው ፅቡቅ እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብዚ ንሕና እውን ገለገለ ሰባት ኤርትራውያን እውን ብናተይ ኣረዳዳ ዘይ ሓላፍነታዊ ብስምዒት ንሕና ንገብሮ ኢና ብቕልጥፍና ኢና ንገብሮ ብደምና ኢና ንገብሮ ዝብሉ ኣለዉ ብደገ ኮይኑ ኣነ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግንባር ዘሎ እንድሕር ከማ ኢሉ فاين أنا ترداني أسا قبلت يعني الجمبار زلو بقول زلو سبسي نهجرنا بعلنا هنا كلا عندنا ندحريلو تقبل يا هذا سبي كلها توكم تلو تقبل يا أوكي تقولوا تقولكم أملا حق بسكم تقول
ሓደ ሰብ ግን ኣብ ደገም ስድሩ ምስ ደቁን ኣብ ትራንኩሎ ዝነብር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ሰብሲ መጻኢ ህይወቱ ብኡ ተታሒዙ ንዘሎ ክትውስነሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናተይ ርድኢት ዘ ስለዚ that's why ኣብ ደገ ኮይና ክንሪኦ ከለና በዛ ዓቕምና ዕረፍቲ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዘበለ ነገር ንኸጋጥም ትምኒትና ንገልጽ ሓሳባትና ንገልጽ ርእይቶና ድማ ንህብ ኣይኖ ገለገለ ሰባት ኣይትፈትውንን ኢኹም በዚያ ዘረባ እዚኣ ግን ስለ ዘይትፈትውኒ ድማ ትም ክብል ኣይክእልኒ እየ ምክንያቱ ያ በዛ ነብሰይ በዛ ናተይ ደረጃ ክሪኦ ከለኹ እቶም ኣብ ግንባራ ዘሎ ሰባት ዕረፍቲ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክጉስጉሰሉ ደሊ እያ ዓቕሚ የብለይን ክሳብ ክንዱ ክቕይረሎም ወይ ሂወቶም ከስተኻኽሎ ግን እንተወሓደ ዕድላት ኣብ ዝፍጠረሉ ዋይኖት ዘይንገብር ናበልኩ ነቶም ክውስኑ ዝኽእሉ ኣበይ እኳ ክበፅሖም ኳ ይክእልኒ እየ ግን ነቶም ክውስኑ ዝኽእሉ ከተባብዕ ደሊ እየ ፕሊዝ ዱ ዳት ፅቡቕ እዩ ክብል ደሊ እየ ብከዝ ሓሳባት ምሃብ ፅቡቕ እዩ ባይ ዘ ወይ ሓሳባትና ከም ዝበፅሖ እውን ሰሚዕና ኢና ገለገሊ እውን የተግብሮ ከም ዘለዎ ሓሳባት መፂን ስለዚ ጽቡቕ ኮይኑ ክጥቀምሉ ሕማቅ ኮይኑ ድማ ነገድዶም ኣይኮነን ዘለና ሓሳብ ጥራይ ኢና ንብ ዘለና ዜጋታት ድማ ሓሳብ ክቡ ንቡር ስለ ዝኾነ ቅቡል ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብዚያ ዝብላ ዘሎ ባዕልኩም ከይድኩም ዘይትሞቱ ደቅኩም ዘይትሰድዱ ኮይንኩም ንኻልኦት ድማ ከምዚ ወዲ ከምዚ ናበልኩም ኣብ ውግእ ከኣትዉ ኣይትገድድዎም ይብል ኣሎ ሓቁ ኣንሕና ድማ ከምኢና ኢልና ኣብ ኩናት ኣቲኻ ንኢራን ኣይትዕኑ ህዝብኻ ድማ ኣይተጥፍእ ንነተንያሁ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ተተሓሒዝሎም ኣሎ We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. So he came to the country and he begged. كم تريد اللهم يوم على نتنياهو تتنقى صبغ بحزنة هلنا جن صيل كا نفسه كف جزية حذر وكيت تكويس اللي عم درب بدايل كا كند جل بحلاسو أب معكل كتما نقطة الكاسب كذا نبورا يكون صباع يكون تتنقى غيلوه سلزي صبغ يرد ما فلتي إسرائيل لازم يشتي جايت هجريو هنا توم أبا هجر هنا توم قبرتنا حدقتن سلزي بوتوسي كفلت الله ويزبر زلو كميل وام نتنياهو كسم أمثلة زي كعلق انتاي جيرو ليلو ترامب holds cards in نتنياهو shake re-election chances دونالد ترامب أبتي بينما نتنياهو أزيو كبيد حدقا قد إموزولونا من رجاك الأولاو دونالد ترامب حيلي زلو نتوم أنصارو أنا مساهم يكسر تايلو نسميهم الرجل معناته حنت قدامي ترقوا حين حزب إسرائيل كتؤمنون دحرقين كا تم بوليتيكنيا تايلو ندورا درو أنا زبالة أمس أمريكا محزنات كفترة لكم زغل أنا يزغل يوم زغلو سلازي دونالد ترامب مسمن كسرح يخذ لي كان بريزنت مس نتنياهو أي وقت أنا نقبل تجميرو حزب إسرائيل كاك أمنا يكون معناته إسرائيل زي البوليتيكا تزنف بوليتيكنيا راتهم من أمريكا كحزغل تراي أمريكا خزي كل بوليتيكنيا كوتروان يمسو كيت كذا سرح كذا ليهم زغلو سلازي دونالد ترامب أبو كارتي زلو قال هذا الشانل اللي عصرت غلطة بحالنا إسرائيل كم زوجة دما دونالد ترامب مسكالو تقاومتي بارتيات يراهب كم زلو بفلاي مستي حيال تقاوم زبال نافتلي بنت بلوو كعود زغل زبال مسؤول ركب ياكل كم زلو يمزنو برزلو سلازي نتنياهو زياسة اللي دفلتي تم ميلي زلو حماق يقبرالو قد حماق تبل زرابا كوتس إذا ليلا because دونالد ترامب كمي يجير الدامج كقبرو خمس زغل تردي والله عشا يكونن he knows things كسبت مريج أنا توسي أوف كبلي دلينير دونالد ترامب أوف بقى you are the ultimate بقى كذا كم أملاخي قالنا بالك كجنا جنيد دلينير فحقني لا تعيش لازم نزانا جرزيا كم يجير كاتك بقى دونالد ترامب ما دعولي بكو خان تفليت وآخي لكاي بكو نتنياهو دما فليت والله لازم نزاع قد زيات تقييمون زكنتات انتهي قبرو كل عالم صبي زليو everybody is waiting for it but we'll see تاكم زقاتم تاكم زخون كمي كم زخون كله كن رينا تسفى نقبرنا بصبو نقر قصو دما كخيد يا زيتي كال زلو كنتات كوينو نشتي يبتا كوميدك مالسكم Please, we're asking nicely. So I empathize with them on that count. I'm just going to summarize these points. Number 2, the United States of America and the Islamic Republic of Iran undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity and refrain from interfering in each other's international affairs. So it's like, hey, it's a fight at the school and the teacher separates the kids and goes, hey, you don't have to like each other, but you got to respect each other. You got to just look the other way. If he says something you don't like, ignore it.
If he says something you don't like, ignore it. Okay, that's point 2. Point 3, the United نسبة أمريكا كويس ترجم لهم زلت سممة قصر غلطة نفس وكيف حجر لولاونتنا يحطنا كنا خبرن أو وشت أو قدايناتنا دماء إيدنا خينتو زبل مبسعة أتيو قالوا بتقصر غلطة نتوم زي تردو كرداكم كم زاب بيت مرتين نتوم قالوا حق خطبهم كلها كي تفاتوا تقوليهم قستون قستو غيفتوا قوليكن كتكابر لكم أبزع بيت مرتين سابزل لهم كتكابر لكم سغازي تفاتوا عند حرت زاريبو وحما نيوغس كاتم شلل بلا ديت فتوي انت تزاري بالسقا كم شللكي رسعيو كمنا بلا حقتات يدنغرون زلو مسحاقيتكم يدي. United States of America and the Islamic Republic of Iran commit to negotiating and achieving the final deal in maximum 60 days, extendable with mutual consent. Number 4, immediately upon the signing of this, the U.S. will begin the removal of its naval blockade and any disturbances. Blah, 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 blah. Number 5, upon signing this, the Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days. So, we're opening the straits. Iran's opening the straits of Hormuz. We're removing the naval blockade. We're respecting them. They're respecting us. Number 6, the U.S. undertakes with regional partners to develop a definitive mutually agreed plan with at least U.S. $300 billion for the reconstruction and economic development of Iran. So if we make good on this, which who knows if we will, or who knows what mechanism we'll use, they get $300 billion. Okay, number 7. So they're up. I mean, they're down. بحفشة كم تري وزلهم كل تاريخ هايون إيران زربيه تنت بتاعت and بس أمريكا ودما they're aligned and they like it. I don't know why بس أمريكاوي سلمت إيران تتعوي تايلو زغر عيترنيخ سبيت يخون بقدمه مجيجا خاتيقة ودا يترى إناتزي بمسورة تغبر زي نبريو كابا تخيل جدما كت دخلت بقسكا كيد أبغى خالنا whatever it is قتل لا تراهم زول وصلوا that Jared Kushner, President Trump's son-in-law, and Steve Witkoff, his special envoy, are both here. We're still waiting to get confirmation if J.D. Vance, the U.S. Vice President, is going to be here. The Qatari Foreign Minister is already here, has been holding a number of important meetings. We're also hearing from the Pakistanis that they are also going to be arriving with high levels of engagement. The Interior Minister is already part of this. We're hearing the Foreign Minister, who has actually traveled to Cairo for the Quad meeting between Pakistan, Egypt, Saudi Arabia, and Turkey. This is where the meeting is going to take place. Again, this is the press center, which is completely empty. We're expecting that there's going to be more press personnel who are going to be here when the actual event takes place. But now the entire focus is not on the next phase of implementing the 14 points, but it's actually coming back. Commitment for بحفشة كم تري وزلهم تي excitement تثبيتات زلو العلي زلو سلزي كم تري وزلهم this is going to be very very important very crucial أبي أقداسيو توم شمقلت زبحال زلو باكستانن قطرن يوم كلتين هجراتين عبتها تساوي تنزلوا أبز قدايزي and this is going to بحكي أبز قدايزي أنت سليتو نعلمنا أبي بسراتك هو of course يجيك سمام عيام already تسامعون على لوكي سوسا معلت كدلي ونتحق أني ديل نخجبروه سوسا معلت أمريكان إيران كراداي خلاداي كلام مبزح سبعة تراترنياو إسرائيل تاكد جبرت خلاف سوسا معلتي تقندسب زفره زلوا إسرائيل لما سوسا معلتي حنت خي جبرو كتصن حيوم إلكا كتجمد as you can be so with that in mind نحجي أبزك نودك نفتنينا because يا تسفى نجبر دونالد ترامب بتاعت بقي سوازلو تسقط قلتيلو ناس قدايز كود على زغل من قدك في الترد ما تسفى نجبر لايك مقبارك ترسعوا أبتغط الفيديوهات دما حدش معبالتات لو متراقبون مسلو زلو تزلو معبالتات كنا بكم كنفتنينا نحجي قناب صغن ود thank you very much